Okay, nk'uko mubizi na Mungu wanyu Ella, ni nyuma y'uko twamaze iminsi n'imyaka twumva ngo Ubushinwa cyangwa se ikindi gihugu tutazi ngo kigiye gukora izuba. Muri aka kanya rero Ubushinwa bwamaze gusohora iri zuba bita Easter. Okay, banza wumve aha umuntu wa mbere watumye nkora iyi nkuru, none ndaje duhita dukomeza. Mu gihugu cy'Ubushinwa abamaze gukora izuba rero rizajya ricanira igihugu cyabo gusa. Ni wundi kubona ku kinyamakuru Rwanda Kadomora batubwira ko igihugu cy'Ubushinwa cyakoze izuba rizajya ricanira igihugu cyabo gusa. Bakaba rero bateganya ko hazongerwa amasaha y'akazi akava ku masaha 13 akagera ku masaha 24 mu rwego rwo kongera ubukungu bw'igihugu cyabo. Babizi ko Abashinwa n'ubundi basanzwe ari abakozi. Iri zuba rero Ubushinwa bwakoze ngo rizajya rirasa ku mugoroba rikarenga mu gitondo mu gihe izuba risanzwe rizaba rirashe. Iri zuba kandi rifite ubushobozi bwo guhindura umwijima ukavamo umucyo. Ibi rero Ubushinwa bubigezeho nyuma yaho ngo bwari bumaze kugerageza iri zuba ry'irikorano inshuro ebyiri zose, bakaza gusanga rikora neza nta kibazo rifite. Okay, nk'uko mubyumvisha uwo n'umunyamakuru uzwi na benshi cyane, yari ari kuvuga kuri iyi nkuru, nanjye bintera amatsiko kugenda nkabacukumburira iyi nkuru nkayibaha mu buryo burambuye, dore ko we yayinyuzemo mu buryo butarambuye cyane. Okay, Ubushinwa bwateye intambwe ikomeye mu ikoranabuhanga ry'imbaraga zituruka ku muyaga w'izuba, nuclear fusions, binyuze mu mushinga witwa Easter, cyangwa se Experimental Advanced Superconducting Tokamak, uzwi kandi nk'izuba ry'irikorano, artificial sun. Intego y'uyu mushinga ni ugukora ingufu zisukuye kandi zidashira, zishingiye ku guhuza atome cyangwa se fusion nk'uko bigenda mu izuba nyakuri. Ibyagezweho rero ni ibihe? Mu kwezi kwa Mutarama 2025 Easter yabashije kubika plasma nyine ni igice cy'itara rya atomu mu bushyuhe bwa miliyoni 120 za dogere Celsius mu gihe cy'amasegonda 1000, inshuro 5 z'ubushyuhe bw'imbere mu izuba nyakuri. Wabyumvishe? Ibi bakoze iki gice bita ngo iyi plasma, iki gice cy'itara rya atomu ku bushyuhe bwa miliyoni 120 za dogere Celsius mu gihe cy'amasegonda 1000, inshuro 5 z'ubushyuhe bw'imbere mu izuba nyakuri. Iri gerageza ryabanje ryari ryarageze ku masegonda 17 mu buryo bwa hectamode, uburyo bwo kubika plasma mu buryo buhamye. Ese iri ni izuba ricanira abaturage? Ibyo ni ibibazo abantu benshi bari kugenda bibaza. Ese iri ni izuba ricanira abaturage? nk'uko saa sita hari igihe tuba tugeze mu gihe cy'impeshyi, ukabona nyine bakeneye nk'abaturage izuba, cyangwa ukabona turi nijoro akabona bacaniye izuba. Benshi bari kubyibaza ati iri zuba ubundi rizajya rikora gute? Dore ngibi rero, iri zuba ntabwo ari izuba rizajya ricanira abaturage, oya, nubwo ryitwa izuba ry'irikorana. Easter ntabwo igamije gutanga urumuri cyangwa ubushyuhe nk'izuba risanzwe, ahubwo intego ni ugukora ingufu z'amashanyarazi zisukuye zituruka ku guhuza atome nk'uko bigenda mu izuba nyakuri. Iri koranabuhanga rishobora gutanga amashanyarazi menshi kandi adafite ingaruka ku bidukikije. Mwabyumvishije abantu benshi mwagendaga mwibaza ati se iri zuba rizajya ricanira abaturage? Oya, ntabwo ari ryo gucanira abaturage, barikoze mu buryo bwo gutanga amashanyarazi asukuye kandi mu kubungabunga ibibakikije. Umushinga w'ukwezi kw'iri korano rero, nk'uko mubizi mu isanzure cyangwa mu kirere tumenyereye ko iyo hari izuba haba hari n'icyo bita ukwezi gucana nijoro, izuba rigacana ryari ku manywa. Reka rero nabyo tubyinjiremo turebe. Muri 2018 Ubushinwa bwatangaje umugambi wo kohereza mu kirere icyogajuru cyaka nk'ukwezi kugira ngo gifashe mu kumurika imijyi nijoro, by'umwihariko mu mujyi wa Chengdu. Sinzi kumva bisoma ariko namwe murabizi, ubwo ngaba murabizi. Icyogajuru cyari gutanga urumuri ruri inshuro 8 kurusha ukwezi kwa nyako. Kuko nguko murabyumva, rwari rukubye nyine uku kwezi kwanga inshuro 8. Kikaba cyari
kikaba cyari kuzenguruka isi ku butumburuke bwa kilometero 500. Rero nk'uko muri kurangwa ku mafoto iryo ni izuba bakoze, ariko mbere y'uko tujya kuri aya mafoto mubanze mwumve iki kintu bakoze. Icyo cyogajuru boheje mu kirere cyari urumuri inshuro 8 kurusha ukwezi. Murabyumva nawe, ni icyogajuru cyari gifite urumuri rukabije cyane, kikaba cyari gifite n'ubushobozi bwo kuzenguruka isi ku butumburuke bwa kilometero 500. Ayo ni amafoto rero y'iryo zuba. Ntabwo ari izuba rino risanzwe ryita Easter, atagira n'umuntu ukubeshya, iri zuba baryita Easter. Noneho icyitonderwa aha ngaha rero, nubwo hari inkuru zavugaga ko Ubushinwa bwakoze izuba rizajya ricanira abaturage babo gusa, ibi si byo. Easter ni icyuma cyifashishwa mu bushakashatsi bwo gukora ingufu z'amashanyarazi zisukuye, ntigamije gutanga urumuri nk'izuba risanzwe. Okay, icyo ngusaba naki ni ukora subscribe twe twibanira mu makuru agiye acicikana ku isi nk'aya ngaya, nk'iyi artificial sun. Ngera nyemeje zo kubabeshya. Icyo ngusaba naki ni ukora subscribe nk'uko nabivuze, nimba waranayikoze ndagushimira cyane. Ciao ciao.